Yangiri Papunopo, Sharatchandra Sharma and Peg News, Manung Taramnoxering. I say Manung the Canada of say Boundary Commission say same when the Laugi Loko Kiba the Boundary Commission say Uzipowa, same the bar. Kind of think that Padunism some Narakanda. July 26, 2017 ge Hokiba Hoki monsoon session da Tamki Wapomni Uzik BJP Amasung coalition Chungchan of Sarkar Singchina. Kongchana Chungchan of political parties in the Semiba and over Sarkar Tamki Wapomni monsoon session da. That is on 26 July 2017 the Boundary Commission same gani habagi which you put hum hendore hum apung pakre which you put symbolically aduna delay to constitute Boundary Commission ne adu live of hum the Boundary Commission same base boundary Manipur same basically main objectives the district tadet nama create tawkiba adu han lariba state ki boundary sing se maruina dispute chat of later nabani aduna live of hum the Manipur da district singi boundary sing si yathokpa chapchana phibam yathokpa demarcation si kayam luba aruba phibam du oiba jala sini sam narakanda impact news gi manung huna hangiba laibo pham di district boundary demarcation emission impossible gi phim da leira sini waidi oithokpa yadaba yam nak pai batai adu oithokpa mukti khoi kitang kano to mali adu kitang almost near to mission impossible da naction badru haibi pham duni Lona Namatang is the Canada with the impact news is to the link in the guest sing day. I get them from Bambiri say Hareshwar Goswami marks the writer ne the Watawa Hogi community Hareshwar Goswami equal direction say history of the people of Manipur direction in Palabada Duga boundary of Manipur present past and present hypersensi direction equal canoni Tamara Chamutaram Muxari Duga Tamara Goswami oidiling video say Lien Gangte social activist ni aduga political activist suni. Aduga I hate yet the Tangna Paminijari Basi, Ashang Kasar, social activist ne or Ashang Kasar Sutaramuk. Yanan Base, Maruina, I guess, a homoki Kamanuna. I was going to Hangari Wapom Simaruna. Boundaries sing say new districts have been created over. Totally among the so district boundaries sing say in a badum lay Aduga district same basis same the manga boundary carrying new district sing demarcation depang Pantuki, some Narakanda, Pantok the with the district creation the Togre. Aduga live of him the Huzik say no Sarkasna boundary commission constitute to Tengari boundary commission lingba district singi boundary demarcation to say Yam a chow mission oibri oibrasini yam the difficult mission oibrasini some Narakanda. Yanan say Tamoharisha was some the questions. Sigi boundary commission December Matang. A quick district December Matang December 9 December 2016. Sida shoe boundary commission gi se mati amadi dum pal le han already hujiki se da sidana all akhoi gi dispute la akanda kai mi enable leida ga di boundary commission ma semgani gazette notification ni ko ai jai se aduga maduda retired judge amana high court ki madu lit togani madu mana togani ha besi already adu su dum pandan le aduga kitang khena baibu boundary commission si semakadabagi matamdu da palli basi dispute le rakanda haibani Sigi matang ina boundary commission sigi mathok si demarcation oidura survey oidura sin hai demarcation da survey si ai am khangjabadi nasade ai matam khara revenue department da kaida leiba sida sum knowledge leijabani demarcation se akhoi gi hujik matam du da 8 December 2016 da hoi khaidu umba singche subdivision oina khaidu umbani khudam aman da haijage yam jami Imphal East district da district Imphal East nan leram basi ani thong khai to Jiribam haibam na Imphal East district haibam na masida Imphal East district ta porong pat kai raw bitra so mung subdivision leirani aduga Jiribam dana Jiribam ga borobe ka ga leirani samaina senapati gi su kangbukpi gi su subdivision already exist to leibato madugi basis ta khai bane hanagi matamda hanagi mamangi sarkar bodi continuation ni samane sarkar na dum haijarage sarkar na tham potse koi boundary chayet naraga boundary mayam si gyan men ta dana thanam badi natte ba haibadi yam clear oina gazette notification si da subdivision maming ge palli ba khoi gi farjwal hayasi leiba magi si da kari kari subdivision jawga da ge se Choshanpur ge da farjol ne thalon ne parbung ne tipaimung ne bangai range ne subdivision sina sani num dai re subdivision boundaries already han le ba pot of ne
लेबनिना अदुगी बाउंडरी दुदा अदुमंगने हाना थोमि पोचे मरमदि हाना मसिगी ऑर्डर बाउंडरी क्रिएशन की थोक मतमदा याम बेक कोइना कोई बाउंडरी याउदना थोप मानबा मखक मयामदा लेबा अदुमंग नत्ति सब डिवीजन की बेसिस ता थोपनी दुगा डिमार्केशन का सर्वे की मतंग सिदा डिमार्केशन असिदी ऑलरेडी एग्जिस्ट तौरबा बाउंडरी तो आइडेंटिफाई तौबने हाइबदी मयाम चममनबा थोलक मतंगी मतुंगिना होंगदोंगिन अदु अदा मयाम सि थोलकपदगी लैंडमार्क मांगिबा खोरखि मयाम सिदगी डिमार्केट तौबदे हानगी पोतु हानगी लेरिबा बाउंडरी सब डिवीजन की दु अदु कदाई लेगे थिबदुनि सर्वे न लागतारगदी इनौ नौबा पोट अमा सर्वे लागतारगदी इनौ नौ ओनबा पोट अमा ख अलाइनमेंट इनौ नौ तौदना खोपतना कापतना सेमगदबनि अदुना बाउंडरी कमीशन की हान लेरमिबा सिगी स्पिरिट से आइना सुम खंजबददी कईगुम्बा अनौबा हुजिक सब डिवीजन की बेसिस तो खरा सेमनिना सेमपसिदा कनागुम्बा एडजस्टमेंट तौबा अखोय एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की मतुंगिना सिगी चिंग सिना चिंगोमदा समाइन लेबसे सोमदा याबरा खोटबरा स्टेक होल्डर सिंग तानरगा खोनरगा सेमकांदा बाउंडरी कमीशन जना सेमकदुजि माम पिबा रिपोर्ट न फाइनल नत्ते हाइबसिनि मादु पिरकांदा मदु मयामदा मागी स्टेक होल्डर सिंगदा कईदा मयामदा नैनरकांदा फाइनल अमा लाकदबो ओइबराइना खल्ले अदुना बाउंडरी कमीशन सी हुजिक अमा सेमगनी हाइबगी पोट अमा सी हाना लेरिबा मागी पिरिबा गेजेट पी सी मतुंगदि डिस्प्यूट ला अकांददि लेरकांददि बाउंडरी दुगी लेरकांददि सेमबगी मओंगने अदु हुजिक सेमगदुइसिना करम मओंगदा कमाइना डिस्प्यूट लेबगुम्बा एडजस्टमेंट गुम्बा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की हाना लेरमिसिंग खरा चानदबगुम्बा खोतबा लेब्रा अदुगी पोतुमदे खितंग क्लियर ओइद्रे अदुगा बाउंडरी कमीशन सिगी मतंग सी मतंग ने थमजनिंग ओके तमो अमेंदी मरुइना बाउंडरी कमीशन सेमबगी गेजेट नोटिफिकेशन दे हानगी सरकार कांग्रेस सरकार 9 डिसेंबर 2016 दा अदुम थोक्ति थोई सम नारी बाउंडरी कमीशन सेमबगी गेजेट नोटिफिकेशन से गेजेट से जॉइन तबने हानगी लेबा सिगी मयाम से सिगी डिस्ट्रिक्ट मयाम थोको मतम से द मखादा पारा लास्ट पारा अमनि यावरिबा आई पा हाइपेतंग केनो तौनो पाजरो नत्रगा दुम समजनजरोरा the district boundaries will be as per the existing boundaries of the concerned subdivisions. Yang clear Nico. In the event of any disputes relating to the district boundaries, the matter will be decided by a district boundary commission headed by a retired judge of High Court with administrative secretaries of Home, Revenue and the Tribal Affairs and Hills of the state government as members. And like dispute layer kanda haibani. सिदा सिबोकी आईगी खंजबा नॉलेज दा लेकदी इफ डिस्प्यूट लेर कांदा इदन लेबनी अदु हंदक की बाउंडरी कमीशन की थोलैबा तौरिबा पोत सिदैदना अदु इतोप तोप सिगा मरी लेनदबा ओइबा जाला ओइबा अदु मदि खितंग नॉलेज खितंग वाले ओके ओजा लेन गांगते इन लाचनिंग से ओजा द मरोने होजि फोगुदा बाउंडरी कमीशन सेमबसे सेमदबसे कंस्टिट्यूट तौदबसे is it sign of that there is no kind of dispute like the heavy of homla natragana ngasagi ai ngasai haijaba is demarcation of state district boundary see almost near to mission impossible to ani sikaram ban man ges regarding formations of boundary commission adoga maduna makhatana hariba district newly created revenue district ke boundary singa se redemarcation tawgadoba highway port never ngasi khoi discussion se amurom the high sir this since you have given me that very subjective question I think this is almost mission impossible to my personal reading one if I'm not mistaken 29 June of this year the present government have passed in cabinet meeting they have consented government have consented to set up one-member district boundary commission headed by nothing less than a retired High Court judge. Aduga, subject to correction, I am told that retired Justice M. Binoy Kumar se commission boundary commission gidamakta man head tawguni haiba masu asum lumbu sabu tai consent piragadi appointment do kari ngasi phaupi dabano appointment piradi karigi they have not been into swinging into action. This is first question that I would like to place this present government. Aduga hairiba boundary commission as a one man committee simba adugumba
district boundary commission hai baneba yamna sensitive oiba yamna volatile so oiba yarakpa adu yamna pura communal so oiba yaba adugumba commission ase I think we need to re-look it and readdress it properly. Headed by retired Justice Yare. Adu the panel do the adu the members in Yaugo Bodo, Ehoi Matik Chana, Sugain Ehoi Miam Sibu, Ehoi Kangham, Mato Machang and a Kali. Karigino Rangasi Pause, Sarkar Sina, how Hiba monsoon session do the, if I'm not mistaken, I'm trying to recall that Honorable MLA opposition RK Imona. Star question the hange hairiba district boundary commission gise haurabra aduga hairiba potto kadai phau leirabra haibada revenue minister honorable minister na very categorically reply ma pi bududi monsoon session se haibudi assembly heg loiraga exactly will come into the task hai hibne thahum chakhre thahum chapa manung sida taurabne haibudi hairabne haba in one way. It has not been settled. It has not been already past 3-4 months. The public domain very clearly, distinctly, me am the Kanghandabra. Adu say dispute lehan lower seba. Nasaigi, excuse me, gazette notification in Matung inna. District Tarit se Lauthopa Matungda, close Matsama P, Karigumba. Hairiba boundary demarcation ki problem ase arise oiragadi a commission could be constituted haibaneba depending on the circumstances and dispute adu this is dispute leire hain khoi loba tarabneba because ngasai gi sarkar na ekhoi district boundary commission same gani have district boundary commission same go do se aina mu hangningi sina tare district same bagi commission ra Natra whole Manipur ki districts leiriba tara taruki boundaries in near future da karigumba semdok semjin thangdok thangjin haigadoba adu kana parameter do da hairiba se commission se adu gidamakta semba commission ra natraga newly created 7 district ki damakta da semba adugumba commission ra asema se so ekhoi miyamna clearly ekhoi khangphom thoi hain ai mathamningi. Now, coming to on the other side of the story, Tarit district se mamangi sarkar na lauthokre aduga ngasai gi en thamjani ba point de subdivision kon khraba aduguma district aduda koliba subdivision gi leriba area dudi adum leifom thoktabra madudai gi ama thangjillaga tobudi oirro heba adu redi ngasai tamo Goswami na haibududi survey do di loirabnina survey do loisilabnina demarcation se final oirabneba demarcation se final oil the implementation togda ding sai why we are still in this problem karigino ekhoi sigi dispute le ri bra bai hangning isidi adu already from my personal point of view government duna ahan mamangi government duna loina due consideration lauraga Pong bayare, pi bayare, lau bayare, haiba matungda. After close study, moisu hairiba district se lau thokrab neba. Nakanaba na ekhoigi UNC natre ekhoigi leriba ate communities na yaba yadabduna that is different case. I'm talking about the system whereby the government has taken a decision according to the magi accordingly they have taken a decision. So now ekhoi mayam na hoji khanga do bududi hairiba district boundary commission semba se tasengna sem khre haradi sem mi do appoint tobra todri ba haiba se khoi khangda se yamna nungaite aduga semagadi semiba report ado mamai DC concern na mamai SDC concern na SDO na report piramani hain khali because this is a one consensus issues where everybody is harping on this adu already moi report se thagalamagadi report to final decision do commission do na declare to phom thok tabani natraga remodify to phom thok aga so to tabani ado ngasi se karisu ikhoina khangdabi da in a very dark kenoside khoi thambi basidi I think commission same would just merely ekhoi
lipstick kajol thabugum na phajaningai gidamakta tobra haina so khali adu eragadi it's a very sorry and it's unbecoming of this government by just mere for the sake of sake ta tobu eragadi yamna laibak thibo oigani aina pambadi prajana pambadi amicable solution aduga rational thinking ama ekhoi leifom thoi aduga rational thinking rational approach leragadi pot se adum ekhoina maikai ekhoina yagadu maikai da adum mayam consolidate toba yagani haibase ai thamjani okay oja sankasa maroina sigi BJP led coalition government na sigi haukiba monsoon session da haigi basi 26 July ni 2017 gi madudi boundary commission na yam thuna immediately will constitute one boundary commission haibani aduga main di aina oja lakchado question the same almost question duni boundary commission same delay to bose hujik phawda border district ki border sing se maroina anobo same ki district tune aduga hani all of the existing 9 district tune hairibu sing se ki boundary sing si dispute leite haibadugi signal la khudam la natragana boundary commission semba aduga district sing ki boundary demarcation to we say is almost like mission impossible to masi hujiki government tautholiba process asigi yengba ta de mission impossible gi go oina dum thabak se ta ba ma le na observer sing na di akoina khangba kan da di akoina madu yengba kan da di adu da haininge adubu ngasi akoi manipur se laiba yam thiba haibadi yamna sum nei naraga su la ojani na su haire ai adubu sorok lambi se phattre gari chappi yadre khangna mi sidri pho accident thokri pho budi akoi media da puthokte ba plus aso ana thokri pho budi government na su semge haibegi repair toge haibegi concern leite ba akoi gi manipur da masi gi pot ama leibse yam laibak thibane ba anu huji boundary gi matang se akoi dispute leite haibi yade ba dispute yam lei ba aduga masi da aina point ani pura thamning bedudi ngasai 7 district creation tawbagi ama oire madu mamang da 9 district leiringai da su dispute si lei haba adu leirasu ngasi phawbada manipur government ngasai haibu kumna boundary commission or committee semlaga fajana white paper thamlaga lakbase amicable solution se leite dana yam lei haba before 7 district creation mamang da jasami area da nagaland ekoi manipur ki dispute leite haibi yade crisis dum thokbani second joko valley ko nagaland ga huji mau sing leibe adna se the last year se the huji mau sing thamado ekoi ure more da su adu mangai ko asi kumba yam na leyaba adu ki marak tamuka ngasai gi kampopi ko na tawrak pani sadar hi sanapati ko asi gi yawgani yawroi haibagi hanadegi adum laeba masi kumba dispute mayam se government hanagi su huji gi su khangda ba sabi type ta sum leibeba madu ki dispute du point to clear tawdringe da amicable solution ama purak tringe da handak 7 district creation tawre pare 7 district creation tawbu da su mu dispute le de habi ya de ba machi ki dispute leiba gi maram gi tamak ta UNC na blockade tawraga tawrakhi bani ba sonda su government na tawphum thokbu du tawbuani adu bu dispute leiba gi UNC ne ya da bani ba wari bu ne go aina haibase adu gi tamak ta sumaina lakpa tar ding sai creation lauthokpa numik to the hoy karimba dispute leiradi masi commission semgani board boundary committee semlaga masi chumthokani haibadu da parja singna madu thajabani adu oiradi aikoi 7 district creation tawrosu ai se leiramsu madu aikoi modify tawbu yawgani haibagi pot amase parja di khalame ya aduga madu adum lauthokpa haithokpa du khakna thaba oinadi ulaktre madu degi akoi gi government anobala amnawala pa 26 June da haibugumna committee am semlani haire do si phaw semdabse sidi laibak yam thibani adu nang hujik dispute leite haibi yade maramdi for example ai ukhur district digini adu hujik de khoi kamjone haina haire ba kamjone haire ju hujik mayam praja mayam se confused li this ukhru gi dc da chasera kamjon da chasera ko adu gumba plus kampopi gi senapati gi confusion yam leiri ba kampopi da hoi tribal naga kya su leiri ko adu gumba leite haibadi yade aduna hojiki UNC na su rollback tawgada bani haiba pot amakan na leiri sonda di rollback tawroi tawbu yaroi hai adu ri dispute na tro adu da dispute leite haibadi yade adu ri government na madu da amicable solution purakada badu di government gi pot oire thaba oire adu di government na kok thada batai ko thada bai du kari noi ngasai boundary ama committee ama semlaga commission ama tawraga
masaki demarcation ki go process cha tharaba taradi madudi chumi heba adu moi adu su cha thade sondu su rollback tawgani hairi adu de public di confusion chale heba adu na pot se dispute leite heavy yade adu na ngasi phobada moina demarcation tawdaba adu ki committee commission semlaga process hawdaba sidi masidi hayeng tungda akhoi ki ngasai aina ahanbada panbado accident thora kanda gari lambi semgani ana gari purak pukumba anu sarkar se adu ki wathok ngai bu kumna lei okay adu na thok tringai da yaradi masi action oina panthораga ngasai anoba district to something declare tawkhrabne na creation tawkhraba ta amne na demarcation di sudo taw bu yaro madu taw der de akhoi amuka langbagi pot taw lakte taw lakto se tamo laktrum taw mainly tamo hujiki haisi dispute later bunate even before the creation of 7 new district dispute was there have ni some na kanda aduga yes atopa khabar sing kai sing report yeng sum yaudi yauri even ngasai gi 7 new district tawtringi de gi hauna village mayamam di district ki kari gi boundary se adum uncertain hoina aduga even ke haitare yamna chamam men leba adum leita bunate haisi loin janari some na kanda tamo aduga marak sta ina tamo the request tawdu so tamo ngasai di kumbiri tamo nangai budi tamo se tamo Hareshwar Goswami maruena Congress spokesperson ne yawi bne to ngasi tamo Congress spokesperson nate tamo se author ne ai ngasai panjaki bulari sing dunia duna tamo yaragadi Congress su marupni BJP su yang nabde sing ngakang kauthuk per ga tamo comment to buchuni dispute already lai haibni sam na kan tamo kai wahum thamini sigi matang se da dispute se ngai thoke ba gazette ki notification matungina matter se ani ne ani je khaidong no bam change ba district ama sembagi dispute ama district tu gi boundary gi dispute ama ani je punjana ga di pot si di naina ba di nungai roi haidare but moi gi tasenga tamo menona consult moi gi commission sem se boundary commission maru ena constitute tongna da ba gi tam announce to riba boundary commission si di moi gi keno se ob keno ne tamo finding se ani ni tamo to demarcate boundaries of new district haibama and to resolve all inter district boundaries haibani ani tax ani ni damo adu ni inter district boundary haibse inter district ki boundary border frontier achi sum line de changhin jaroi ko boundary ha ga di line ne ba line si imaginary line oibe ai bhav oibe ai point line du ne ba huji lai issue se district ki issue natte hai ba huji ki si gi gazette de yauri ba adu huji mak sarna takwi ba point ani do adu de yauri si di boundary koi district si ontho onthin to wa khotpa adu gi pot ne na I logja de ba haibadi ngasai gi boundary hai bo hai se la kan di boundary ni aduga boundary district boundary ni district ama le kan boundary ni to district tu pura logthok ne hai ga di boundary question leitre district tu pura amuk roll back to ba na traga to da praman ko adu la kan di boundary question oiroi atopa wahi transition ra ni haijari bai haijai di hujuk lai ba letter in the spirit to hujuk lai ba pot hana gi gazette ki sidi roll back to bai question nam to sidi da leite ba hujuk lai pot sida haibadi ngasai inter district amaga yena bhaibani district manung gi boundary haibadi ngasai district manung ki da jiri banga kar praman ko lai ba handa khaido ki ba subdivision mayam na pullaga sem gi bane subdivision gi basis ta ne handa ki se subdivision district gi manung da lai ba subdivision marakta kairau ga porong pat ko ibai adu gi lai bai praman ko adu ni hujuk lai ba ani thonga lo bo yari se district gi manung da lai ba dispute ama boundary gi atopa mana inter district de Thawan ga Imphal East ga West ga Permani adu gi amma adu na ta ba ngasai roll back tong na be gi question si hujik takwi ba aina so hujik knowledge khara lojare adu ga han na le post da di roll back to ba gi khot ba gi pot si di ai amata yaw da bra na khali adu ga to hum ju thok da bra na ai wakhal da di zo in feel to already ma se purely administrative convenience ta to gi bani khudam ama highway bu ma gi ngasai gi leiri ba Imphal East ga koi jiriwang khaidoi ba Thawan manung da Kaching leiriba singsiga Thawan da leiri mi singsiga samana ba kaino ngaktani adu khaidoi mayam jin ta ko di ma se purely administrative convenience ta to gi bani na khali aduna roll back to bagi question ji di hujiki government ki leiriba view praja miyam gi leiriba view si di roll back to bo si di ai di supam pam de amasung to hum ju thokten thamjani district ka donaba boundary singi duna wafam amani district manung du leiba village mayam village ki no da mu adjoining the leiba dispute duna amani habani sam na ka na tamon thabiri che according to tamo Hareshwar Goswami hujik phobuda even after the creation of 7 new district boundary dispute se manung su leite
aduga boundary taina basu leite habni tamon thambi adumaki natre hanadagi leiba leiba jasami je chacharu re engjarure hek makha thongna lomda sky breeze ai ko adugi nakan duda leiba sari ba set mayam duni maruina adu pareng ama turen pan je da leiriba adugi lai turen ni ju chen du si brahma ta du ni pramani ko ai chatni engjaru ni juko gi engjarure mayai da khoi gi stream mam cheli ko juka suna kan site ni si sajali bulap oigedabni oroidobni juko gi chacharure sigumba sina amuk interstate ki pot chu ayamba khara leigre juka district manung da su adumak som changadabni ena district manung da su inter district ki ju leitabanati atop more gi ngarang mak chacharur ngarang dang halapani more gi boundary mayam suna kan ga indo myanmar tori mayam tori yenari singje adu suna kan mol cham lomda kari da adu som da kari haidare kamjong kangpat skip Praman Choro Kuno, some the lady Mam Sayamalois Sarure. A Silla Posina Atopa international boundary Gumba interstate company. Aduga Equigi Marakta labor boundary Pochidi, Manung the labor singidi, ID Kahena, Mashida Yamna Kanba, Fatini lay Wakoda, I have to come on a quick canoso. Wako the quick new Karunga so hike Wakoko, Wakoda, Aduga community, Panzeroi, Aduga, Sigi Yenava Konava, Manung the Lamgi Yenava Konava delay. Sigi lamje khoi da oigedam ni sina sondu oigedam ni kana adu choi adum yengjai de manung yenu sulai do hujik aina khanjai di gadget sigi natraga hujik handak thokiba boundary commission gi pot se sidi inter district ka the district manung da leba boundary duga adu gi pot ne logjai sine thamjai okay just supplement hoi just a few minutes I'll take ekhoi gi hujik persistent problem what we are facing today is we have two issues. Number one is inter-district boundary dispute within the district itself. Second, a conflict of inter-village boundaries. I belong from Sharatchandra district, and my native place and my constituency belongs from Henglip. The most I should say yamna heinous oiba the yamna nok pusu yaba yamna Game was inang by example, Mapigaba. Equi Higlip Kendra say district natural transport the Oiba. Adege revenues in the Bishampurda, police stations in the Moiranga, block na Samulam Landa, Adege Hoigi subdivisions in the Hinglip headquarters. Yamna Yengbada, it sounds so weird, and people will get so monotonous on hearing. Mopum Kendra Madi Oiraga Chuchanpur district Oiraga, Equina, revenue say Bishampur Tigaba. Any police case like Moirangsa Taba, block it habak like Equi Saikot Ki Kendra, Manung the Muka Samulam Land, Equi Batareva. Silata Banate, lay Asigum Base address in Hanto Bira Magadi. People of my area or people of my surrounding area would not have faced that much of problem in their lifetime. So therefore, Equinangasi Tasengna District Boundary Commission says same agadi. Taret ki Anoba Revenue District ki khak the same agadi. Hen it will be more into a trouble. Rather than that, it should have been overall. Ekoi 16 district isi oina commission do mapum power commission solid oina same biraga aduda kana member the yaugadobra. Supposing Home Department incorporate Tobatabani, Revenue Commissioner incorporate Tobatabani, Hill Area Tribal Hill Tribal Affairs gi incorporate Tobatabani, and then Valley gi adumang incorporate law in the say consider Toraga, taseng na governments in a willpower leraba, taseng na asigumba mess, asigumba hana, yamna irregularities labelsing say same doke, seng doke, aduga. Fazena Gyantana, Mayamgi convenient or Hengeharadi. I think this is the high time for this incumbent government to appoint this boundary commission. Chumnagi consent Tauraga call self the Thamagamaming the Thamba Oiragadi. That is a sorry figure. Otherwise, they should act on tasks they should do and fulfill for the betterment of future Manipur. Otherwise, Masina. Next generation, the generation, coming to the another generation after our generation, they will face a hill task problem. Aduna, it will face a chaos
confusions, and there will be a communities to communities problem within the state of Manipur. Therefore, overlapping laitabante, every inter district loina laibani, inter village kisi loina lairabani, highway amasida overlap tobusu yawi, national highway de gisu overlap tobusu yawi, state highway de gisu district overlap tobu yawi. As I say, not only district boundary commission nataba, even electoral process the so high riba 2000 kya dono mai khoi se election ge constituencies in realignment tawraga moina muka demarcate tawgni have asidasu mangi leiriba leaders in mama convenience pungko khop chilamdana lamama thanami lamama khop chilami ma vote bank gedama taw asimasu pura tawraga neutral da tubat ka agane aduda magi community tai egi community tai haiba leitabida tasengna nungsina chana leimina seharadi hairiba election boundary da phawda natra district boundary da phawda magi mi egi mi haiba leitabida tubat kaknaraga phajena boundary do semagadi aduna hena yai phaba oigra hena khali natragadi hairiba problem se it's going to be on persistently problem lakani community amana adum complaint torokani community amana dispute torokani asidi adum leiba tabani aduga sarkar na tauge haradi government should take a bold decision to take a final call on this without asking anybody taugodoba oiragadi sarkar na akhoi se taure haibodo guts lein lauthok sunai se haini. Okay, Ashang Kasar lakse se break ki matung lakse tayo ja. Break ki matung da impact news ki man ho ding bi ba punam mukhe phom da thuna pudun lakse ke impact news ming ta dun lebyo. Break ki matung da yeng bi ba punam makpu amuk na taram nok sare. Ashang Kasar maro na dispute se even before the creation of seven new district dispute already han lei hai bi ro jana so maro na hujik se anoba sarkar lae BJP gi atopa party coalition mayam punjalaga semi sarkar se lakhre si matung da 26 July 2017 da moi assurance pire madudi boundary commission lingani habani yes thahum se lauthokki matung gi thahum thengdare it is delay for around 3 months aduga taseng na before the creation of seven district habani na hanasu district ki karigi boundary sing dispute le adori haijena boundary commission say it is not delaying only 3 months it is delaying more hadi must delay habi pham do jabining brasini ji koi haina reko id dispute leite haibisidi chumloidra haina lowe hai haning de dispute si delay hana su le hujik su le before district 7 creation and after 7 district creation ko adudang ngasai aina aware ama thamning badi oja leng na di haire masi ekhoi generation da natrasu next da high ko adu id masi am aware to honingi next ki nate ekhoi gi matam si dasu khoi gi generation da yamna masi gi wathok yamna crisis chawna lakadaba potle adu id uwe anu hujik haining badi ngasai inter state ki boundary aduna ama adum thamse arsu yai wari bodu hoy category criteria tongan thamse arsu ko adu inter district within district ta leite have na te ba ngasai village ki for example aina ama panba madam da hujik hana senapati district haina chapagi village mayam se accept tawba hujik na kampopi haiban lakpu kanda kampopi da yawning da ba yade haiba kampu kya su mu leyaba adu ngasai marung sida ngasai political vote bank gi tamakta sento sinjing khra su mu yaweba ai ngarang su tamai lom dei halle ado se tu chong wai chong kuki khun am se hana dadu bi de yawrame handakti kampo pi de yawkhre whereas adu ga thangna ba naga gi khun tapon haina leimei khun ko ani hum sina mu kampo pi da sem amu thamdare adu ga si magui haibe sina mu ka saitu da adu moi yo nearest administration convenience hairadi huji tapon haibese tu chong wai chong haibese tamaina nearest ni the more near adu thamba ya adu administrative convenience haiba pochu yadaba mu yawe do dispute ai accept tawgada bane aduga administrative convenience hairadi aigi chadong gi hek thangna leiba se lai koi ching nondam ago se tangkhul se haibisina amuk kai non da cycle da yawe ta khaina impha is da yawe adu aigi gi thangna aigi khunsina amuk khur da challe aduna huji ekhoina mami oina kaino langdab se kari gi no hairang sai na haibudu naga khra singna road be town to haiba amad leri tok tori haiba mayam leri aduga district se
function full kainoda kumna tawdriya government se tawbungam da pol area ba zen haib da hoji kamjon district lere lere su ngasai ki kamjon district da yawbo khun village myam se ukhur da chalaga energies paisa kai riya ba ukhur district dc gi makha da ko asi kumba yam le khara sam khara department khara moy handle tawbne noina tawdri masidi gi wa thok se thok tri bwa ne ba matham la ba thok da ba leira ba ne adu sena huji haige silangol da hek manak da akoi sija clinic da adu da naga gi khun khara tai ko ja khambi bra lanthum jing haiba kumba adu gi view class ne sinapati da mu yauri ba adu ri amenity convenience ori di adu di impa is na nearest ne ba asik mo list put yam na leite habi ade adu ga nahan akoi chief ni no valley singsu maite gi su kaino lang da banate se kari ba khoi gi dam sinda dam nakta maite khra khunta bu adu gi problem adu ga sonda go मखोई न सो असोंद यावबु यारो अखोई देसे यावगनी हाइबा थाना गा रैली गा छु तौबनी आई खुन हुजि म काउखरे सिंदादा गी होय अदुगी मैते अमा खरा कास अमा लेना मोइसु सि लेरिए बा अदुना विथिन मसी हिल्स द खक द नते विथिन वैली गी को डिस्ट्रिक्ट द सु दुम लेरकनी हुजि थौबा कक्चिंग गी सु लेते हाइबा नते वारिबु खरा खरा लेकाई खराइना अखोई दु याव अदु तौखरे द कक्चिंग दिगे होंगनी खोगनी तौबु कांदा in case adu leidaba tarasu huji tenopal ki su leitaba nate hana chandel haina yawrambane dawrambane na tenopal thopu ganda mi khrana akhoi di chande da dum leigini tenopal da yawbu yaroi haiba manung da yamna masi leibane masi thoraka doribane adu bunga sai potu akhoi na thok daribisi kari gi no hairaga sonda tok ama torieba UNC ga government ama tok toriba madugi subside tawwa neba number 2 da ngasai district new 7 district creation sing se full fledged da implement tawdrieba tawdrieba some khara department khara power pidrieba madugi full fledged ki power do exercise tawdriba gi tama crisis se thokta bani maming da hojik anauba district ni haibani adum hanagi all district da DC da chalaga revenue kaino khangde kari loina dum tawrieba asigi ne point se aduna soidan lakani adu khangna last government su hojik government su masi boundary ki committee commission tawdabasidi leitabasidi yamna masidi laibak thibani okay leitabasi lehendabasi laibak yam thibani masi mamang sarkar gi ogera laiba hujiki present sarkar gi ogera hujik phauda boundary commission semamba hujik phau sembang amdaba adugo mamang sarkar na su sembiram dabase laibak yam thibani habni sembam tokpuni lebam tokpuni habni tamo Hareshwar Goswami ngasai oja Lien Gangte na thambi gi ba wafam amaka yes kaigumba demarcation akoi boundary commission semdana yam clear demarcation ama boundary ki karigi district inter district ki karigi dispute lehlu haragadi government paliba sarkar du ki yam bold oiba decision ama sangani aduka commission du ki report to su yam clear da heta masi madi tawrage have not an ethnic line si labor political advantage si labor kemna tabada straight yamna ek pirakpa report to heta implement tawba duga sarkar ki bold oiba steps ama wilama sangani adwai du da kanana kari harakpa kaise tabagi taragadi madu tawba song amuna tabu taradi mission impossible eduni sam dara kanda aduga tawbu tawgeti sarkar ki tawgen khala de sarkar ki yambol ama decision ama dakale se kamai thabini si matang da akoi Ashang Kasar na haiba to kitang sendokjage hana pakhum khumdringe da mayek sengna kaino ne dispute se leiriba kaigumba ngasai inconvenience mayam to adu redress tawna bani ngasai sigi gadget se yormi se commission ama sigumba leidaragadi sembai na harmi se aduma ai adugumba leidaragadi masi commission sigi ngasai oja Ashang hai du yes tawon hai bi se commission sembai se adugumba nungai taba sing leiragadi thengana bani haidana sidai da thengana bani but already dispute already leire adu eastern hujik su new district creative to bikre sab chana thaba inghang to budi pura chamam nari hai bi wafam duri sam dare kan da thalabne adu gadi immediately to hum thuyen khali dispute leiragadi si gadget sigi spirit si da ko si lei po si da khudak ta to hum thuye sima ayak yam thuna to hum thuye yam thengmalabra en khalena aduma thamjage aduga aine yam clear question do baroina oja Lien Gangte nu su phawbiri oja Ashang Kasar su phawbiri yes demarcation ta sengna real token khalaba aduga ekanam tan haiba amana haiba tal ne di masi oiraroi adu yes akhoi se sarkar pairi sarkar se with one mandate amaga lonen pairi ni adu di whatever decision sarkar na lobasi loinba yabam thui khara yaningba force adu yam konna tabi ro no yes phane bu khalagadi with one bold step
tawham to ai sigi demarcation matang lakan jeda ani thong la ane ba chingi demarcation chingda tawgi chingi subdivision masage han already leijabni yektan leini madu da yana de dispute leiduna amani haidi yam clear oina subdivision se sini hana map yektan leiyo pone ba district sema ka na ngata anu ba sema ka na yekpa map natte ba district amagi manungda subdivision manga tarai se hana clear oina yektan adum leijaro podam ne ba adugi potu da base torga ekoina demarcation si tawgodabani maduda ngasagi yenaba khonaba lakpo khotpagi adjustment kamain tawna madu resolve tawgodage duna topa wafam amani issue mne ba no valley gi di revenue gi map se base phajana legajane cadastral survey map cs map na moina hari se sida kaim jena ningai lekti yenaba di yanade ai nang na yemba map si boundary se ai yaningde somdo gedam ni duna topa wafam amani adugi yam clear roina masidi map si phajana lei pot amane ba singi da su singi jaga da su mayam di mlr ek sing da sana de hayo pot se dum sing da su dum akoi gi Sharatchandra da chali Chandel da Moria da chali Pramani Senapati gi Kangpokpi gi kari area khar da chali kole adum chatle ta woda bi mlr ek apply tor ko matam se da kai doge da ma di for the purpose of asing bi colonial legacy ni haidi ma khazana lo ya na be access to ya na ne boundary ma leba tai the boundary lai to jaga da ching the hill house station dum lowi the boundary sem ba Sharatchandra gi kai gi portion khar da lai kan da adum masi dum ye ga chatle boundary lai to jaga am da kasu map bi u ya roi hai jai ba khazana access to ya roi aduna boundary lai pa develop to kan to goda ni aduna singi da ain thamjani gi ngasai dispute la kan da khun gi kari gi chana bi thaina gi tradition gi kari gi sibuk oi sigi kongbong ni turen bong ni aduni adani haiba mayam leigre madugi customary gi oi pot mayam lei asumna kan da ayamba la anena khali mai dispute gi matang da aduna tabada di valley gi di yaningi na ma thamgraga lampak tu na khoi gi ne khoi sanjabung aduni na thamgraga map te yam clear oin lei pone aina amuka thamjani yamna bayek singa thamjani di district tariat khaidore ise khaidok da subdivision mayam gi boundary se loi lei raba ngak tani sini da subdivision du gi basis ta aikhoina lam ma leire na khalasi lam jini da aswai da machet ma yene loina topo du di to honning de hek akhoi gi loigado mayam du demarcation du loithoga yenaba ye area sing du khara khaidoga identify torga madu resolve to bodum jai aduna boundary commission si dispute leire na hande su leire ei sa su leihe se thengna picture ne yaure leire na thuna semaga sidai da yamna ngasagi chayet hanninda ba hai dare ga sagi roll back to buduga boundary gi duga de khenei duni ba in thamjai sina district roll back to bogi pochiga boundary inter district boundary gi chayen na ba amasung district manungda inter district manungda within the district leiba boundary adugi potugi adugi khenabam dilai semduri ba commission je ngasagi inter district mayam gi kari gi leiba manungi boundary singdu sengdokna ba semgodoi natraga ngasagi mai keno do da purview du da roll back to phok toksin hapsin jawber ga ise yam transparent oibam change ba han sema matamda natraga di mayam mi khara gi wakhalda puri sina madu la akanda madu sema kanda district se amu hanjalak pa yai amu kaitok pa yai roll back to yai to da yai na khandu kamu juler bi yai do ai gi so far my understanding is concerned ko ai gi leijari understanding da di kai no habda inter district ki boundary ni anatraga district manungi subdivision gi kari gi boundary adugi damakta sigi gazette ki spirit se adunian thamjaningi the government ke su adu arangadan khali maram di honorable cm na roll back to roi hai se hana mamang da khoi mayam da haigi statement haigi ba thamgi ba leigre district roll back to roi hai se madi aduna district roll back to daga su district ki manung da leiba amasung inter district oiba boundary gi chayena ba do madu madi yam thuna boundary commission semaga resolve to ba phai nai thamjani normally tamo taseng bodi ngasai gi oja Ashang Kasar tam panba hujik se yam mayam gi ka haitare ihou laktaba aduga khara nem leibasi expectation hai dune government kari tawba haiduna mani sam na kan government kari decision loba government na future kari plan leiba dun amarom thamgra demand tawbu singidi roll back su demand tawburina praja singdari karim kan roll back torop su yabra ka haibagi expectation duni da moi sam na kan oja Lien Gangte ina loselakpagi tangka khai tai moron hojik pudi boundary commission se main oina taxi interstate ki kari gi district interdistrict ki kano singi district ki boundary sing se hena mayek sengna ba dispute leitana ba natragna dispute leira kan da gi mathau oina tawri aina thamjaningi di yes
Hujiki over Matamatamduki over tax sooner tax ni, Kara burning over tax to please handle it first. Aduga Karunka and the interstate boundary like Ozancho Sai Tambiri Matudi Jesami Garigi, Adagi sometimes Jukogi, even from the Sudum international border, Myanmar Yanaba the Dum Lady Lady, Swaggy label, you own a second landing, you have the Karimot Tamlingas in you. I think everything has its own time and space and my act over the matamama adum labani. Adoga prioritize the issue Haramadum Sarkargisu lay from Toy and a Kali. Ado Equaning see Aina Yamna Angakpamase. Why are we essentially why are we post-morteming the past which is Kharaba, Oi Kharaba pot in a post-mortem, Toraga, Nainaraga, Matamang, and Simatho Tadre and a Kali. Hozikti, what require is Lakado Bada, Karamhaina issues resolved over the Karamhaina amicable settlement, Purakadova, Haibasida. I think that is more essential for us to focus on that directions. Other Equinangasi Lariba issues in a boundary commission, Siembagi Natraga, Manung the dispute Lariba, Pain the ba, Yaning the ba, Pot Punamakase, Equine space of a period. Matama Pibagi, Maramna, Nasi say Amana, Soma Hierakani, Amana Soma Hierakani, Pain the Banadum Taladobnena. The only right, correct decision, logo the building assign as a Tamzare. Governments should act boldly, toughly, and they should handle very systematically. Then only high issues in say Masan Adum dilute Tauzakragani. I don't know, Adi Tamning is a Masai. Equate Mayam Sum Nainer, Equate Adi Yamkahina, Nangaga, Hairaga, Sakan Hina, Tagado Busunate. Sarkar hin Pazina Toraka the Usnate, Topum Topa Madidum Layaba. Adu act to be have one, the Hoina Pamzari say. Aduga, Lady, but from time immemorial, we have been living together, we have been staying together. Madugi respect to the Madugi Mogi integrity do. Say for example, every tribals or every community is living within the state of Manipur. From my personal point of view, I have my full due respect. Ikai kum nagadobani. Tobudubo. Ikoi mayamna. Kiktang Taidok Taijin Tonaraga. Yanarak Tragadi. Kananu Hoi Taidok Taijin Tobidoba. Central government Laga Toraga Yarogid Dum Yaro. Ishan Ikoi mayam. Praza. Praza Sina Kiktang holistic approach. When we have that kind of mentality towards a rational thinking, then only we'll have a very much understandable livelihood. Otherwise, ama hirim kaidi sarkar pamako ngawgani. At the end of the day, the onus is with this government, so they should take a bold step. And if I'm not wrong, on the backdrop of tripartite talk, UNC tripartite talk say October 2017 do the even Mogi meeting to the tripartite talk to the High Riba district commission same godoba say demarcation commission say nullified to view ado kak view ado ohenbe yaro hen even ado for demand to ribaneba ado ay thamjani ibadi whatever the case may be government should take a decision on the line adona ay di phagi na sum ay sum thamning etamo mi na su yaba line na su yaba ay na su yaba mayam su yaba potu da chatlagadi I think adona santi purakani adona pot khuding makse it has been already well defined. When I mean well defined, my system do adum define tawzaraga laikhraba pot ni whether be it boundary demarcation, be it inter-village dispute, be it inter-district dispute. Magi pot se punamak se well defined on a layer of nina. So therefore, the logical conclusion should be that we have to have a reasoning and we should be more open at the holistic view the mayam conclusion do lagadi. I think this kind of misunderstanding and amaga dispute legado pot say kadai powder refrain to be abagi high pot mase so it in the layer kani subject to every one of us have that big mindset
wakhan chawba tabani ado sarkar su ek tawda matam da saringe da ye hoba ta have say thamning Oja Ashang Kasar Oja Ashang Kasar loisin jake tawne I am just ending with you aduna oja khoi tamu Hareshwar Goswami adu oja Lien Gangte na thambi baduda kari react to winning ba dum tang briefly to biro aduga my question last question say ngasai boundary commission sembasi must ni haigre aduga even thengbu thengabani mamang sarkar su toromdre handak sarkar su another 3 months delay tawre abi opom leire boundary commission gi matang se district ki karigi inter district ki natabada inter state ki karigi adum leitabdi nate sometime with Nagaland particularly Jesami adagi particularly khoi gi juko gi kari yengkan even som so international border gi se nabale swai su kitang look into toning bra kamai thambini aduni tamom tang abi jiki jalengna go haire adudi ofam du yamna chumi adu akoina madudi akoina phontok chaba wane ba adu ngasai gi akoina tawgdabudi government na tawphum thopu tawdabasida heta praja se da langhanbase masi akhoi pamde haibagi damakta akoina bol oina nainabani haina aidi lowe adu nangasai gi last year December da district creation se lothopani aduga aduda palibne wahaidu adu hoji 1 year complete oigi dore sibobu da su semde adu mu anobu government lai anobu government hoji tha ahum se already chakre sida su mu semdaba haibasidi thabak tawthokdaba haibasidi masidi akhoi amarom da hairaga amna sonba sum ma koi maching da khakda nganglaga thabak leitaba adu maduna horen kari lakadra haibo potu vision du leite hena khoi di loweba adu ngasai khoi gi tamon amadi panbire moi mana haibuduna amane adu agi point di adu nate amarom da dispute leite haibisi sia yaroi leye maramdi sub division oina lakpa tarusu ngasai oja lengna su haire magi henlep ki constitution example pibre adu su maramane hemle khoi ki sub division oina leijaba tarusu hanadi sub division leibni aba hojik di district creation haibisi district tongan tongan la dabani aba aduna tenobal da yauramba khara sub division oina leirambani adu hojik di sub division oirambadu district oikhre aba adu erting sai Chandel district da leiramba potu hojik di Chandel natre aba adu nangasai di Chandel district ki makha da leibna under the district of Chandel district haina leibni na mi singsi question to de aba whether subdivision do ma tenopal oiba ya ama oiba ya karong oiba ya ama oiba ya district ti amata ne aba madugi pot mi sing khra leiri aba hojik di district se separate oirabane aba ya potu adu the question yam leina ba akoi valley da leitru hills da delhi le aba agi thangna ba yenga pokpi da nukenan haiba ma lei hoji ukhur da yaw aba ukhur da yaw ri aba adu na moi di kamjong sin akoi gi di amu amata ne aba adu potu khra le aba adu aina mami loina pa adu na ngasai hairiba potu di subdivision da yanaraga leiramba pot oiba tarasu district creation da di dispute lakta ba nate aba laayaba aduna madugi point ama leire aduga songi amuka atotop organization demand kaya tawbang sai haire masi dispute leiba taradi haibani aina if I am not mistaken chief secretary da governor da masi dispute matang da villagers singna khulapa singna ningthau singna ko village chairman singna complaint tawkhibse chief secretary office da thambam leitarwani government lot thambawani I have seen ai area de gisu khun tare taru ai uyaba draft out aduna chief secretary the complaint thajalo we file thara laibani adu government na masi dispute leite complaint leite haina dominion laibudu di akhoi khana ningai gi macha ama oire lambi ama oire aduna madu disya ya langani dispute was already there dispute is there adu di deny tobuni aduga in case masi gi commission semaga yam bold step am logragadi this situation this People say them tung koina sum leoni generation me am support tawne before hierarchy ko just question hoji ki Joko Valley aduga Tunjoy Joko Valley khakta nate aba Tunjoy da su dispute le aba jasami do masidi ihang an open oina phong khangla khrabani aba adu mamangi government na su karigi asi kumba ko boundary committee le ram dabno commission le dabno asidi yamna khoi hampham question chauna le aduna aina hoji tawriba makhoina deny tawraga thambasidi adum masi akhoi bu lan tawninga langninga gi macha ama oina ko thamra aina aidi aware yam taw aduna complaint se dispute ki complaint se yam le hai already le hai sam na boundary commission se thaum khak theng banate boundary commission se yam theng malabani leibam thokpani mamang gi le ram ba yarabani adu yes hoji hoji leitre se thuna le hanbiyo aduga boldly thabak tawbiyo aduga chap chaba government decision lobiyo aduga karim kanda boundary dispute se leite na sum namjalaga thambase
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯍꯩꯖꯟꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯔꯦꯁꯋꯔ ꯒꯣꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯤꯌꯦꯟ ꯒꯥꯡꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯥꯡ ꯀꯁꯔ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤꯕ ꯒꯦꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯅꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯌꯧꯔꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ